ni o ni masati hu ne meya Baba no we ya tapa o ya. la no ne ta meya ai mule baba mi lo to ke ya no kwa no ne ta meya ai mule baba no lo to ke ya no ya gbera ya gbera o afa gbera maka o afa ya gbera ya gbera o samira fa gbera maka o afa iyo ba mi ma sadiri o meko ya na super sound live on stage ije mi oko wa kue we pa mana ina aya wa se gbera iya sunu kagbe na ya ayi daja si me ya fun iwa se ma wi ade ina we la ke ma yi ade yi iwa o ne gbe no na ya ye pere Azeni wi, azeni wi o, ewa u ne gbe o, ana ya ye pere. ese ma wi ina we la ke ma wi iwa o ne gbe no na ya ye pere Azeni wi, azeni wi o, ewa u ne gbe o, ana ya ye pere. okove awaye bi money eti wa kove ni na awaye bi money wa eti wa wona ya ona e fe kan ye ibi ona e fe kan o e fe kan we no ki o wa kan e no ya mu eria ya so de na mo ya so ya mu so se we bo me e no ya mu wa mo ya ya so de na mo ya so ya mu so se we bo me. Dr. Sunshine Omohua Omona eye no magiamu one of Schengen Nation mamie Dr. Sunshine Atori opa, ama safia wuri emina. Iwa tori opa, ama safia wuri emina. Iwa fisi mele no sime, efike mafayime. Ami eke ni sembe muke na maga o, we na sana o. Efike mele no mime, aliru amo, ase ina kota. Kere kere na, mamela pana mafia. Agarule pe o, agarule pana. Wawase, amera na no tume o. Afrika ro ni wo ado. Ave mama ni ati o. Efra to ta na we ni wo ado. Ave mama o. Wawase fantastic ago bomb ni ara. Afrika me o. Amera ma me o ni ati. Amera ma o. Amera ma no ro tume. Amera ma o. Osa kanyegi ma be na mo eruna na no gi ye wo me efeka o kwa ma ge me ke no rula la kia ma fa kote o be na ko ke no polo wa ga bo wa ma fa kote o be na ko ke no ti moto efe super sound e kare aso e ayeye nu ye di o me ona iku fi money wa spoil everywhere o ina so e no kan awe pe aye mu wo awe pe aye mu wo ada ye mu wo awe pe aye mu wo ada ye mu wo awe pe aye mu wo ago sa na go mo ago sa na go pe ina so e go efe super sound live on stage ije mi oko wa kue we pa mana ena sanoge wa fo ma we mi ri agbon to uge me gwa ire ta ni me ki to wa kono ara sakpono mo ye ara sakpono o mo ti mi ra ta mo ni ele lu mo iye ta mo ni ga sa se ye na konta ni ele lu mo we de o wa sa ga na re u si me gide ala la la re aso so ye o ala la la se wa aso so ye o yaro yo
ẹ̀fẹ̀ ọ̀fẹ́ òótọ́ yé dé o ẹ̀yẹ́ ìwé mẹ́lẹ̀ kò wá láyé wùkú ètò ọ̀kìn ọ̀yẹ́ ètò ọ̀kìn ò tó ọ̀kìn náà yá wọ̀nyẹ́ pé máa lọ yọ pé òun ti náà wọ̀ èyẹ wọ́n fi wà bóyú jẹ́ ọ̀yẹ́ ẹ̀rù kò fẹ́ máa kọ́ àwọn sáyẹ́ ẹ̀yẹ́ ẹ̀yọ́ wọn kó sẹ́kọ̀ọ́ nígbà òyì tó bọ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá náà ìwé ìwé náà bọ̀ wẹ́nẹ̀ sàlẹ̀rọ̀ ẹ̀ náà ìwé ìwé náà bọ̀ wẹ́nẹ̀ náà pàṣẹ yọ̀ ẹ̀mí náà lọ́mọ kọ́ yà yé wáyé. You want make I still give you more? Yeah, I beg you, make you run, enter the city shop. When near you pass, make you collect your own. And for plentiful percussions buy, make you waka enter Bright Audio and Video Center Nigeria Limited, 114 Sakpoba Road by 2nd East Secular Road Junction, Benin City.